Pa kajakaštvo je kao i svaka ostala sportska aktivnost ili bilo koji drugi sport vrlo koristan, zdrav, a osobito mi kajakaši imamo tu sreću da naše aktivnosti provodimo u prirodi, provodimo na našim lijepim jezerima, rijekama i na Jadranskom moru i to je velika naša prednost i benefit jer sve naše aktivnosti radimo u prirodi, što je naravno za djecu i za sve nas koji radimo i koji smo vezani za sport vrlo važno i korisno jer ne moramo dodatno objašnjavati i pričati o tome koliko je zapravo sportska aktivnost važna za pravilan psihofizički razvoj djece. Osobito u ovim trenucima bilo koje bavljenje sportom pomaže djeci da se lakše organiziraju, da puno bolje uče i da nam ostanu zdrava i dobre, da se razvijaju u prave ljude. Kajakaški savez Zagreba zajedno sa svojim članicama dosta radi sa školskom djecom u našim programima koje radimo i organiziramo u popularnim Dragon Boat čamcima, osobito za vrijeme memorijalne utrke velikana sporta Matije Ljubeka. Mi sa osnovnim školama u okruženju radimo natjecanje u Dragon Boat čamcima na 500 metara. Isto tako važna nam je suradnja sa osnovnim školama, a ovdje bi istaknuo osnovnu školu Voltinu koja je sudjelovala u programu Erasmus Plus sport programa koji je organizator bio Kajakaškog saveza Zagreba i koji smo na veliko veselje i radost uključili učenike osnovne škole Voltino koji su evo tijekom godinu i pol dana koliko je trajao projekt sudjelovali u pripremama i ostalim radionicama unutar tog projekta. U školi sam se bavila rukometom dosta dugo, nešto sam malo probala i odbojku i badminton, mislim sve pomalo, ali uglavnom rukomet u školi. Kajakom se bavim zapravo od 6. godine kada sam došla u ljetni kamp na Jarunu za djecu i tada pošto sam bila premala da bi išla sama na treninge, nisam trenirala baš u ozbiljnom smislu do 7. razreda osnovne škole. Najbolji rezultat mi je bio 2017. na svjetskom do 23. godine, 3. mjesto. Znači, sport je odličan, osim što razvijamo tijelo, tako da smo zdraviji i manje stresa, mislim, ipak ubijemo taj stres i neke probleme kroz sport. Isto tako je dosta se iskustva dobije, pogotovo recimo u kajaku na divljim vodama ili kanu, zato što se dosta putuje. Kako bi postigli to da imamo iskustva na divljoj vodi, puno putujemo po svijetu i vidimo različite gradove, različita mjesta, puno adrenalina, naravno na divljoj vodi, tako da je definitivno puno iskustva se stekne.